Ngibingelela umuntu olalela hithi kakhulu bese ngibingelela umuntu ongilandelayo, ngibingelela wonke umuntu ongithandayo, ngibingelela wonke umuntu oyikhonzile into engisuke ngisho nephilisayo. Lalela-ke ungabe sayidlula-ke le video, ngifuna ukukhuluma ngendaba kaJesu, ngifuna ukukhuluma ngendaba kaShembe. Indaba kaJesu ngizoyilanda lapha. uJesu wayephilisa abantu, uJesu wayenokuphila, uJesu wayenamandla esimangaliso, kepha abantu ba-Israyeli bahluleka. Ngizokusho kucala bahluleka ukubona umuntu owembethwe amandla kaNkulunkulu empilweni zabo. Bahluleka noma esehlanganisa amathambo ayelele phansi, wabamba ngesandla uJesu wathi, mathambo ngithi namhlanje hlanganani. Amathambo ahlangana, kwavuka nenyama, waqhubeka umuntu waphila. Kodwa bahluleka abantu ba-Israyeli ukubona uJesu wembethwe amandla kaNkulunkulu. Baze bathatha isifungo sokuthi-ke ngcono behlangane ukuze bezombethela esiphambanweni. Bakwenza lokho, babethele esiphambanweni, bakhohlwa ukuthi-ke uma bembethele esiphambanweni uJesu lapho khona umncwele buzolisuka le-South Africa, le phesheya kwelwandle buza la e-South Africa. Basuka kanjani umncwele le phesheya? Basuka umncwele ngesikhathi abelungu bebona inkanyezi eyindiza phezulu. Leyo nkanyezi bathi yandiza le nkanyezi, bayindiza le nkanyezi, base belandela bagibela amabhanoyi beza la e-South Africa. Uma befika e-South Africa babange besayibona le nkanyezi la indize khona, base bebuza ukuthi-ke le nkanyezi indize kuphi. Base besho ukuthi cha, le nkanyezi ifike yawa ebweni kwayo bayikhomba eNanda. Uma befika bathi-ke bese befika eNanda, base bezwa igama ukuthi-ke kunegama elivunguzayo la-South Africa elithi Shembe. Bafuna ukumubuza ukuthi-ke uShembe ubani lo, khulunywa ngobani bethiwa Shembe, ngoba bamanje kwakungekho usho isibongo esithi Shembe la emhlabeni. Bafuna ukubuza ukuthi-ke ubani uShembe. Base bethi-ke uShembe uzomthola le emzini yathi, uzomthola ebuhleni ephakameni. Uma befika abelungu befika ephameni bayikhomba abantu bathi-ke lo nkanyezi nifunayo bantu abami siyibone iyehla kulo wamuzi lo ohlele kulo muntu ethi uShembe. Uma befika kuyena bathi bethi-ke abelungu bathi-ke Shembe silandela inkanyezi le ewele la. Uma bethi silandela inkanyezi ewele la, bathi bethi-ke besithunyiwe baba ukuthi-ke sizokulanda ukuthi-ke la kuwele khona inkanyezi umncwele ubuwele la. Uma bethi umncwele ubuwele lana base beqala-ke manje wasethi uShembe, bantu abami angikwazi ukujika nani kuleli lizwe lenu, kepha ngizolinika idwele emhlophe nihambe nale muva, ngizobe senisho ukuthi-ke uShembe nimbonile. Ngiboneni okusho-ke lokuthi cha, uShembe nimbonile. So bajika neduku emuva. Nakhona la e-South Africa baqale bahluleka abantu ukubona uShembe ukuthi-ke wembethwe amandla kaNkulunkulu. Bahluleka abantu abaningi bemthuka ngapha nangapha, bethi utshontsha iy'lwane, bethi utshontsha iy'mbuzi, bethi hawu uthatha amakhosikazi abantu. Bahluleka kodwa ekugcineni bakwazi ukumbona ukuthi-ke uShembe uNkulunkulu la e-South Africa. Yingakho uJesu simthanda, yingakho uShembe simthanda, ingenxa yokuthi-ke uJesu akafanga uJesu, kepha kwashintsha igama elithi Jesu kwangena elithi Shembe oyingcwele. Mntaka baba, ngifuna into engifuna uyibambe namhlanje ukuthi-ke ukhona uNkulunkulu use-South Africa. Ubona izinto noma iy'gama zingenzeki la-South Africa ngalo, ngenxa yokuthi-ke umngcwele basuka kuyinkanyezi okuyingcwele yazowela ebuhleni. Lokho engifuna ukubamba ukuthi-ke uNkulunkulu uyaphila, uNkulunkulu uzokuphilela, uNkulunkulu uzokwenzela yonke into oyifisayo. Kuphela ungadidiswa abantu basemhlabeni, dlala ezweni, ngiyabonga.